Riperile eka wena muyingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela eka Madyambe siku ra namuntlha hi ku tisela documentary leyi ni nga na ku tshemba leswaku muyingiseri u ta dyondza swa ku tala eka yona. Documentary leyi hi mi tiselaka yona eka Madyambe siku ra namuntlha i documentary leyi vulavulaka hi ku kayivela kumbe ku pfumaleka ka mintirho eAfrika-Dzonga. Ni nga rivala njhani ku khensa eka wena Themzana Reloaded loko hi lombe nkarhi wa ku va hi tisela vayingiseri leswi hi nga va lulamisela swona eka documentary ya Madyambe siku ra namuntlha. Leswi landzelaka eka documentary leyi, goza ra ku pfumaleka ka mintirho unemployment rate se yi tshame eka 32.9 yi yimele vanhu lava 7.9 wa mamiliyoni lava pfumalaka mintirho. Loko ri muchudeni wa swi kota ku hanya hi acha na matana, so why ni nga xavisi acha? Then ni kota ku swi vona ku sontswani ya ni ya lava ni ya tsungulela ntirho laha ni nga ta tirha full time hi nexe, ni kota ku thola vanhu va tirha ni tirhanisana na vona ku fikelela ka siku ra namuntlha. Le ku puleni ka ti-branch tikhona hinkwato hi business yaleya ya marhumbu na ticondzo ni khe ni thola vanhu va tirha. Leyi i documentary ya ku pfumaleka ka mintirho eAfrika-Dzonga. Matitwelo hinkwawo ya vaendzi lava nga eka documentary leyi a hi ya mina tanihi muhaxi na muhumelerisi wa documentary, nakona a hi ya Munghana Lonene FM kambe i ya vona vinyi. Eka documentary leyi ya ku pfumaleka ka mintirho eAfrika-Dzonga hi fambile hi ngundruvanya hi lavalavana na mutivi eka swa tinhlayohlayo eAfrika-Dzonga. Yena i statistician general Risenga Maluleke kusuka eka Stats SA ePitori. Mina ndi Risenga Maluleke, ndiri statistician general wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Swi nga leswi mo ndi xeweta vayingiseri va Munghana Lonene ku nga xitichi xa hina xa vuhaxi lexi fikelelaka vanhu lava vulavulaka ririmi ra Xitsonga kumbe Xichangana. Hala tlhelo ri fikelela hinkwavo vana va maboxandleve va ta tshama va tinyungubyisa hi ririmi ra vona. Tatana Risenga, hi byeleni xana ntirho wa n'wina wa siku na siku loko mi fika ehofisini hi wihi? Ntirho wa mina wu langutana ni tinhlayo ta tiko, ku nga hava tinhlayo ta vana lava velekiwaka loko va sungula ku ya nghena swikolo, ku nga hava swikolo swa le hansi swa ti-secondary kumbe swa le henhla loko se va hetile va ya lomu ya tiyunivhesiti na kwalomu va kumaka kona ntokoto. Loko se va ri vatswatsi va ya eku tirheni ni va lava va nga vatswatsi hi voxe va nga ku tirheni, hi vulavula hi timhaka ta lomu va tirhaka kona. Na loko va pfumala mintirho i ntirho wa statistician general ku kota ku va ni tinhlayo ta lava va pfumalaka mintirho. Ku yisa emahlweni hi languta swo tala loko vanhu va tshika va tekiwa, marriage and divorces, na loko va tshika va hambana loko va tekanile ka timhaka ta vukati, hi leswi hi swi langutaka. Hi tlhela hi hlela tinhlayo ta ikhonomi, ku nga ikhonomi ya tiko ra hina loko yi hlakarhela kumbe yi tshika yi tsekatseka i ntirho wa hina. Hi languta na timhaka ta minxavo leswi hi swi vitanaka producer price indices na consumer price indices. Hi ta tsundzuka leswaku leswiya swa ti-producer price indices na ti-consumer price indices kumbe CPI xilungu, hi leswi lava va bangi nkulu ya hina va swi tirhisaka ku kota ku languta xiave xa ku kota ku lombisa timali na lava va lavaka ku bula hi timhaka ta miholo. Mi ta twa va ku no hi lava ku languta timhaka ta CPI ku yi tshamise ku yini, timhaka ta ku cinca ka minxavo leswi endlaka leswaku rhandi ya hina yi va ya xiyimo xo karhi kumbe yi sungula ku ka yi nga ha fikeleli ku xava leswi yi lava ku swi xava eka tinhundzu ni vukorhokeri. Tatana Risenga, swi tikomba onge tinhlayo ta lava pfumalaka mintirho eAfrika-Dzonga to ya tinyanya ku tlakuka siku na siku. Hi byeleni tinhlayo leti ta ku humaka hi ku ya hi vulavisisi bya n'wina.
tinhlayo ta vanhu lava va tirhaka etikweni ra hina kusuka eka kotara ya vumune ya N'wexemu ti tlhandlukile hi 254 wa magidi 254,000. Eku tlhandlukeni ka tona ti vula leswaku vanhu lava a va tirha hi kotara ya vumune lava a va ri 15.8 wa magidi se va tlhandlukile nyana kumbe 15.9 wa magidi se va le ka 16.2 wa magidi. Leswi swi vula leswaku hi ku va ka tikotara ta tsevu ku fika ka yona kotara yo sungula yo lembe leri hi vona mintirho ya hina yi karhi yi hlakarhela ku na ku antswa eka xiyimo xa mintirho. Swi ri hi le ku tlheleleni ka nkarhi lowu a hi ri ka wona hi nga si tsekatsekisiwa hi xitsongwatsongwana lexiya xa COVID. Yona kotara yaliya ya ku sungula ya lembe roro leri hi tlhele hi vona vanhu lava pfumalaka mintirho va sukile eka 7.8 wa mamiliyoni loko hi languta kotara liya ya ku hetelela ya N'wexemu. Va tlhandluka hi 179 wa magidi, leswi vulaka leswaku se vanhu lava pfumalaka mintirho i 7.9 wa mamiliyoni. Se hi vona vanhu lava loko hi ku goza ra ku pfumaleka ka mintirho unemployment rate se yi tshame eka 32.9 yi yimele vanhu lava 7.9 wa mamiliyoni lava pfumalaka mintirho. Leswi hi swi vitanaka narrow definition hi ku ya hi swikongomelo swa nhlangano wa misava wa International Labour Organization lowu nga wona wu tirhanaka na timhaka ta mintirho misava hinkwayo. I nhlangano lowu i wa nhlangano wa misava United Nations. Loko hi ku narrow definition hi vula leswaku i nhlayo liya yo tsongahala, kambe loko se hi ya mahlweni hi ta languta expanded definition, nhlayo liya yo ndlandlamuka. Hi teka 7.9 wa mamiliyoni wa vanhu lava pfumalaka mintirho, na lava va nga lava mintirho va kondza va karhala ku nga 3.3 wa mamiliyoni. Ku tlhela ku va na van'wana va 700 wa magidi lava vona va lavanga mintirho, kambe loko a vo lo yi kuma ingi va yi tekile. Loko se hi va katsa hinkwavo va fika eka 11.9 wa mamiliyoni, 11.9 million. Se lava va yimeriwa hi goza leriya ra ku pfumaleka ka mintirho, expanded unemployment rate ya 42.4%. Hi swona leswi swi nga swa xiyimo xa ku pfumaleka ka mintirho. Tatana Risenga, hi byeleni ku nga va ku ri na ku hambana ka makayivelelo ya mintirho hi ku ya hi swifundza hi ku hambanahambana ka swona? Loko hi languta hi kuma leswaku xifundzankulu xa Kapa Vuxa, Eastern Cape, hi xona xi rhangaka emahlweni hi ku pfumaleka ka mintirho tin'hweti hinkwato, tikotara hinkwato, malembe hinkwawo. Xifundzankulu lexi xi vaka ni mintirho yo hlaya i xa Kapa N'walungu. Swifundzankulu leswo tala leswi nga swa matikoxikaya, rural provinces, swi tshika swi komba ku pfumaleka ka mintirho hi xiyimo xa le henhla, ngopfungopfu loko hi languta leswi ya venge expanded definition, lahaya hi vaka ni vanhu lava lavaka mintirho hi ku languta ku pfumaleka ka mintirho hi ndlela yo ndlandlamuka, laha hi nga na vanhu lava va lavaka mintirho va kondza va karhala. Hi swi vona ngopfu eka swifundza swa matikoxikaya. Leswi vangiwa hi ku vanhu va ka hina va le kule ni madoroba laha ku kumekaka kona mintirho. Ku na vamanana lava yimaka va khoma mukwana hi laha wu xekaka ha kona, va yima va tirhela mindyangu ya vona hikwalaho ka ku kala ka mintirho eAfrika-Dzonga. Hi loyi manana loyi a nga yima a ku vana va mina va nge siki hi ndlela ni ri kona. Yena i manana Grace Chabalala kusuka eka Mswane, kambe sweswi u le Joni eAlexandra. A hi tweni xitori xakwe. Namperisa vayingiseri va Munghana Lonene FM, vito hi mina Grace Chabalala, akaya ni huma ka Mswane,
i Mhani Mshengu. Ni tswaleliwe kona ka Mshani, sweswi ni kumeka Alexander. Ni yini xikolweni, a ku yeni ka mina xikolweni ivi ni pasa matric. Loko ni pasa matric ivi swi kuma ku swa tidyondza swa ha koteki ku ya mahlweni, ni pfumala mali yo ya tertiary. Se loko ni kha ni vhakavhaka ni kuma ku se ni kuma xikhukhwani kwala Alexander, ivi ni sungula ku xavisa ticondo, ni sungula ku xavisa marhumbu. Xitati xa mina loko ni sungule hi R20, a swi tika swinene hi nkarhi wa kona. A ku ri 2001 loko ni sungula. I think loko ni nga hoxisa ku ri vo ti 22 ta August loko ni sungula hi 2001. So ni tirha ni ri nexe, a na ha ri na n'wana wun'we wa nhwanyana a ri na 3 years loko ni sungula ku tirha. Se loko ni kha ni xavisa a swi nga fambi, ni swi vona ku swa tika, mitirho ku hava, loko maketa ntirho a wu kumi. Se loko ni kha ni xavisa swi nga fambi hi ndlela yaleyo, ni tiyisela ni kha ni xavisa. Loko ni stoka swi nga heli ni ya sweka hi kota ku kuma xevo, ku na mali vhele yo xava xevo a yi nga ri koho hi nkarhi wa koho. Loko hi kha hi xavisisa sweswo na madyambu a hi sweka, ni ze ni heta August liya hinkwayo nge si tshama ku ta xava munhu. Mara ni tiyisela ni ti byela ku Xikwembu kwalaho nga ni veka kona wa swi tiva ku swi ta endla njhani. Siku ro sungula loko ni ku ta munhu a ta ku xaveni a ku ri September, ku ta n'wana wun'wana a xava hi R2. Sweswi i na n'wana nkulukumba n'wana loyiwani. Ivi ni tsaka swinene ku hey at least namuntlha va xavile. Ivi ni ya mahlweni ni kha ni stoka. A 1 2 3 se ni sungula ku tlanga xitokofela hi R5. Kwalano se a ni swi twa ku se mali yi kona nyana. Sweswo hinkwaswo a swi ri swa 2001. Ivi hi ta hi ku 2002, hi ku 2003, 2004 ni sungula ku se xitoko xa mina xi ya henhlanyana. Loko ni ku ya henhlanyana ni vula ku se a ni stoka hi 150. Tsundzukani ku le ndzhaku ni mi byeli ku ni sungule ku stoka hi R20, se a ni stoka hi 150. Ivi swi ya ni kha ni xavisisa sweswo, ni xavisa. Ni sungula ku va na mutirhi wun'we loyi a ni pfuna ku kama marhumbu. Hi xavisa marhumbu, hi xavisa ticondo, hinkwaswo swa huku kahle. Loko se swi ya swi ya hi ku 2007 se ni va na vatirhi vambirhi. Hi tirhisa sweswo ni kha ni va encourage ku va tirha. 2008, 9, 10, 11, 12 se hi la se a ni swi vona ku se swi swa mina swa ta. 2016 ivi ni sungula ku hayi no man, laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga vanhu vo tala ve le handle hi vona va endlaku mitirho yo ti tirha ya ku xavisa. Se loko ni kha ni famba la Alexander a ni vona vanhu ve le handle va ri na ti-braai stand, leswiya swo braya tihuku, va braya ticondo, va braya na tingingiya. Ivi ni swi endla ni vulavula na tatana a ndlwini ni ku ni kombela ku endla braai stand. Swi va tikela va ku se ni ti endlela mitirho yo tala, mara hi swi tiyisela hi swi sungula. Sweswi kwala khoneni kwala ni xavisaka kona hi na braai stand, hi xavisa tihuku, hi xavisa vuswa, hi xavisa chakalaka. Hala ka braai stand leyi se ni na vatirhi vanharhu ka yona, so swilo swi le ku fambeni. Hala ka sayiti ra marhumbu la ku kamiwaka marhumbu ni na vatirhi va yi 7 ka swona, leswi vulaka ku hinkwavo ka vona loko se va helelini i 10. Mi nga rivali phela ku hi sungulile ka R20. Namuntlha i khampani leyi nga na vito leyi hi vitanaka Gramocha Enterprise. So vito leriwani hi rona ni ri tirhisaka ka khampani ya mina. Ivi hi ya loko se hi ya hi kha hi stoka hi ndlela yaleyo, khampani ya se yi kha yi kula. Ivi swi fika ku laha a ni stoka kona xitoko va sungula ku pfala cause of COVID, hi timhaka ta COVID. Ivi mina swi kuma ku a ni tiva ndhawu yin'wana leyi a ku dlayiwa tihuku kona. Ivi ni ya vulavula na vona ku ni kombela akhawunti ka vona, ivi va ni nyiketa yona. Swi kuma ku va mhani hinkwavo lava xavisaka kwala Alexander se va sungula ku ta ka mina va kombela ku ni va xavela xitoko. Hi la khampani se yi nga sungula ku kula kona. Va ta teka xitoko xa vona va buka na madyambu hi tirhisa tifoni, hi tirhisa ti-WhatsApp, va kha va buka ni va endlela xitoko xa vona ku mindyangu ya vona yi kota ku hlayiseka. Xin'wana xi nga ku endlekeni hi khampani ya Gramocha, ku na vamhani lava loko va ta la kaya a hi ngo munhu a ta fika ku u kombela xinkwa, na n'wi vutisa ku why u kombela xinkwa ka mina. Ivi a ku a nga tirhi, a nga na mali. Ivi ni n'wi byela ku hi ku laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga
mitirho a yi kona. Zama ku lava ndhawu, loko i kume ndhawu u ta ka mina ni ta ku dyondzisa ku stokiwa njhani, ta ku dyondzisa ku xavisiwa njhani. Se vamhani van'wani va kha va ta va kha va kuma tindhawu especially hala vo Soweto seni na le Pitori, va kha va ta va zama ku stoka kwala kaya va kha va xavisa. Se ni vona mindyangu yo tala yi kha yi kota ku hanya loko ni katsa na vatirhi lava ni nga na vona va kha va kota ku hanyisa mindyangu ya vona na vana va vona. Hi sweswi hi kumeka ku hi kha hi swi tirha kwala kaya. Mhani Chabalala, hi swihi leswi mi nga tsundzuxaka vanhu lava ngo lo tshama emakaya va nga ri ku tirheni ngopfungopfu eka ku va va ti sungulela mabindzu ya vona? Se a ni ta ku ka vanhu hinkwavo lava mi nga tirheki a hi zameni ku yima, a swi bohi ku xavisa ngopfu leswi mina ni xavisaka swona swa ticondzo. I ku langutisa tibanana ti koho ta xavisiwa ene i swilo leswi fanelaka ku dyiwa hi vanhu. Matamatisi ma kona i swilo leswi tirhisiwaka hi vanhu. Hi nga langutisi ku hlekiwa na ku chava vanhu ku vanhu va ta ni vulavula. Namuntlha hi mina loyi a ni ri na ku nyuma ku sunguleni ku leswi a kaya ku nga na music lowu wa tikatara vanhu va ta ni teka njhani, mara namuntlha khampani se yi kulukumba swinene ku le ku tirhiweni masiku hinkwawo. Ku na COVID a ku na COVID, hi le ku zameni ka ku tirha hi mhaka ku hi tirha hi swakudya, vanhu va le ku hanyeni. Se na supplier sweswi va ta stoka ka mina and then a ku supplyeni ka mina swi ni niki na matimba ya ku ni nga tshiki leswi a ni swi tirha ku sunguleni na ha ya mahlweni na swona. Se Mhani Mshengu, hi swihi leswi mi swi kunguhateke hi bindzu ra n'wina malembe mambirhi manharhu mune ntlhanu ku ya emahlweni, ngopfungopfu loko hi langutise eka ku va mi ndlandlamuxa bindzu ra n'wina na ku va mi thola van'wana vatirhi ku ya emahlweni? Ni le ku pfuleni ka ti-branch tikhona hinkwato hi business yaleya ya marhumbu na ticondzo ni kha ni thola vanhu va tirha, leswi vulaka ku swi komba ku na ku humelerisa mitirho se swi kona kwala ka hina. A kha ha humelerisi kha hi teka va lavatsongo lava hi kotaka ku pfuna vona. Se a ni ta mi hlohlotela hinkwenu ku a hi yimayimeni hi zama ku gingirika. Vurhongo a byi hakeli, vurhongo a byi pfuni nchumu. Leswi ni nga ku tirhiseni swona no pfumela ku ka ha ri na ku tlakuka loku nga ta va kona hi mhaka ku no tlela tiawara timbirhi, ni tlela hi 12:30 3:00 ni pfukini. Walowo i ntirho wa Mvhulu ku fika wa Ntlhanu, ni wisa hi Mugqivela. Sota a ku na ku wisa hi ku ni tlhela ni ya kerekeni. Se a ni ta mi hlohlotela hinkwenu vayingiseri va Munghana Lonene FM ku a hi tirheni hi yimayima hi tirha hi matimba. Sweswintsongo hi nga na swona loko wo va i ri na R100 wa swi kota ku tisungulela nyana switsongo, Xikwembu xi ta hi xi tlakusa hi switsongotsongo masiku hinkwawo. Se hi leswi ni nga mi khomela swona, khampani ya hina yi le ku tirheni. Se hinkwaswo sweswo no ringeta ku mi hlohlotela ku a hi zameni ku hi yimayima hi vona ku swi ta swi ya fikelela kwihi. A vuton'wini loko wo ya hi ku va mani va ri yini hi mhaka ya ku wehe u endla yini i ta pfuka u nga humelelangi evuton'wini. A hi tweni xitori xa wa jaha loyi a nga sungula bindzu ra ku xavisa atchaar loko a ha ri xikolweni, laha a hlekiwa hi vanhu va ku hambanahambana va vona onge atchaar i swilo swa xiyimo xa le hansi ngopfu, kambe sweswi i n'wamabindzu loyi a nga humelela. Yena i katekani wa mhani, u huma emugangeni wa ka Khakhala, mpfhuka wo ka wu nga heti mbilu kusuka eGiyani, kambe sweswi u kumeka ePitori. A hi tweni xitori xakwe. Ri perile, ni rhandza ku perisa vayingiseri va Munghana Lonene FM makomba ndlela. Loyi i katekani wa mhani loyi a humaka emugangeni wa ka Khakhala kusuka eGiyani eLimpopo, loyi a nga na malembe ya 31, loyi a nga na bindzu ra ku xavisa atchaar laha a kumekaka ePitori Central 344 Francis Bard, Pretoria Central at EMT Container Market, shop number 83. Loko ni sungula gondzo lera vutomi bya mina bya ku xavisa atchaar a ku ri loko ri ntani pasenta nga 10 lembe ra 2010, laha ni nga pasa ivi lembe leri tlhandlamaka ni nga yi xikolweni hikwalaho ka ku va swa timalimali swi nga yimangi swona. Laha lembe leri nga landzela ra 2012 ni nga vuya ni ku i nge munhu a xambilanyana hala xilungwini eJoni,
laha ni nga ta ni nga fika ni apply swa xikolo laha ni nga vuya ni ya sungula tidyondzo ta mina lembe leri phalamaka ku nga 2013 laha a ni nghena a TUT main campus laha a ni endla operations management laha munhu a nga thwasela koho dyondzo ta yena gina pasa ivi loko swi ri tani loko ni mi tlherisela ndzhaku eka gondzo rero ra vutomi bya mina loko ni karhi ni ri karhi ni dyondza a ni xavisa archer lexi nga endla ku ni xavisa archer hi lembe ra mina ra ku sungula i ku swa timali a swi nga pfumeli and munhu a fanele a hakela school fees ma swi tiva swa ku hi huma ka mimiti ya ku hambanahambana mimiti ya hina a yi fani swiyimo swa timali a swi fani se ivi mina ni tela na mihleketo ka ku okay loko u ri xichudeni u nga endla yini ku ti endlela mali ya ku kota ku ti hanyisa na wo fana na van'wani vanhu leswi nga vuya swi ta mihleketweni ya mina a ku ri ku xavisa archer hi ku ni huma switandini ma swi tiva swa ka switandini a ya rhwala seke khale va vuya va hi nyika archer se ni swi hleketa ku loko u ri muchudeni wa swi kota ku hanya hi archer na matandza so why ni nga xavisi archer hi laha mihleketo leyi archer yi nga sungula koho laha ni nga hamba ni ti xavisela loko ni sungula ku xavisa a ku ri ti 15 ta February 2015 laha loko ni xavisa van'wani va swichudeni swa hina va nga hi hleka ma swi tiva swa ku loko mi xavisa archer swo boha ku hleka ku xavisa archer hi ni laha ni nga vuya ni lahlekela hi vutitshembinyana katsongo ivi ni fika kaya ni nga xaviwangi na yin'we ni fika ni tlela loko ni tlela ni rila ni ku se ni fanela yini ku ya mahlweni ene lemukani leswiwani ku va mina ni sungula bindzu leri a ni lo nyikiwa mali yin'wana wa chomi ya mina a nga ni nyika 150 rand leyi ni nga ti sungulela hi yona ku xava swilo swa ti-archer ni sungule hi swibakitani swa 10 ivi ni ya ni khiniya ivi loko ni rila switetani ivi ni ya ka n'wana wa mudyondzisi wa mina ni fika ni ku mina ni na xivono xa ku xavisa archer mara swa timali a swi pfumeli ene siku ro sungula ni yini tlilasini van'wani va fika va ni hleka ni kombela ku n'wina at least mi ni pfuna ku ni kota ku maketa bindzu leri ra mina hi ku swilo leswi a ni swi dyondzela swi fambelana na manufacturing or production wun'wana wa mudyondzisi u vuya a ku hayi no ni ta famba na wena ni ya ku pfuna ku xavisa xivono xa wena xi kahle swinene laha a nga famba na mina hi ya xavisa ivi tsundzukani a ni khome 10 wa swibakitani leswiya swi fika ti-classmate ta mina ti fika ti xava mune ivi vona va ku va ta vuya va xava leswiya swa 6 ku ni kota vutitshembi lebyiya bya mina byi vuya futhi ni ve ni ya tani ivi loko ni hamba ni xavisa se na mina ni va na vutitshembi ni va na kinki wa ku ni lava ku phusha masiku hinkwawo loko ni hamba ni huma xikolweni a ni ta ya switarateni swa Sunnyside laha vanhu vo tala va swi tivaka ku ni kumeka koho ni karhi ni xavisa tirobotweni nkarhi wun'wani swi karhi swi nga hlohloteli ku loko fika movha un'wana a fika pfala fastere ya movha wa yena leswaku a nga lavi ku nuhetiwa maybe swa mafurha swo swi ku taniya mara ni kha ni ti byela ku siku rin'wana na mehe ni ta fika laha van'wani va nga fika kona van'wani va swi kotise ku yini ku fika lava nga kona namuntlha and then ni ya mahlweni ni ya ni kha ni xavisa ivi munhu a pasa loko ni pasa xikolo ni ku a na ha tshiki leswi ro vutomi bya mina ni lava ku ti sungulela bindzu ra mina ri kula ni lava ku andza ivi ni hamba ni xavisa ene tsundzukani a ni famba hi milenge nkarhi lowu a mi ta kuma ni tlakule ti-archer ni ya joni loko fika van'wani va nga khomi tifoni ku ve ni va odini swi vava ni karhi ni tisavhela a ni ri munhu un'wana wa ku va discipline swinene wa ku mali ya hlayisiwa laha ni nga vuya ni hlayisela mali yo karhi ni gina ni tikumela xipandzamananga xexo se hi koho xi nga vuya xi endla swa ku ni kota ku ni muvhela na le ka tindhawu leti a ni nga koti ku fikelela hi taxi laha loko swi ya yeswo swi ya tswala na ku se hi va na xopo leri hi xaviselaka kona full time swi nga khathaleki ku ni kona kumbe ni kona exopeni kumeka hi ri kona archer yi kumeka yi ri kona se hi la vutomi bya mina bya swa tidyondzo na bindzu ra mihi laha swi nga simekaka kona na la ka nkarhi wa sweswi swi nga ku fambiseni xiswona okay mi vona ingaku i yini xi endlaku ku vantshwa loko nhlayiso leti nga humesiwa va Stats SA a yi khale ngopfu komba leswaku vantshwa hi vona loko swi ta ka timhaka ta mintirho hi vona unemployment rate hi yona yi nga henhla swinene ya vantshwa mi vona ingaku swivangelo swa ku va vantshwa va ri hava mintirho lexi ni hleketaka xona i ku vanhu vo tala va hina hi na mhaka ya ku ha nyuma a hi na vutitshembi na hambiloko ri hi na milorho ya swo karhi evuton'wini hi leswiya swo loko ku ri no vona munhu a ni languta ku ni xavisa archer swi languteka nga ri a hi swilo swa ku khomeka kahle swo swi endlaka swa ku
a hi swi koti ku tshungulela switirhantirhwani. Mina ni tsundzuka loko na ha kula na ha ri high school a ni hamba ni yingisela nongonoko wun'wana ka Munghana Lonene lowu a wu fambisa hi DJ Brian a va ku vantshwa va hleva. Nongonoko lowu a wu ni khutaze ngopfu evuton'wini bya mina. A wu ta kuma vanhu lava nghena TEF hi nkarhi lowuya loko na ha ri high school va ta vulavula swo swi tiva swa ku okay loko va huma exikolweni va ta va khulela majarata ku ri ndlela ya ku va kota ku kuma mali ya ku va khera exikolweni. Wu ni pfune swinene so swi endle ku na mina ni nga pfuki ni ve na ku loloha ku loko ka loko ku ri evuton'wini i lava ku humelela ka swin'wana wu fane u nghene u fane u phusha swi nga khathaleki u tirha yini na yini as long as swi vuyisa mali eku heteleleni. So vantshwa va masiku lama ni twi nga ri na ku loloha vo tala na ku nga nkarhi wun'wani hi nga kumi nseketelo swi koho swa ku hi nga kumi nseketelo maybe nkarhi wun'wani swo swa hi kokela ndhaku mara loko wena u swi tiva swa ku u lava yini u tshama ka swona u tshemba ka leswi u lavaka swona u ta swi kota ku fikelela leswi lavaka swona vuton'wini. Se mi tsundzuxa yini vantshwa lava va nga lo tshama va nga endleki nchumu va yimeleke mfumo leswaku ku va nyika mintirho mayelana na ku tshungulela mabindzu ya vona? Lexi ni nga vulaka swona ka muntshwa wun'wana na wun'wana i ku minkarhi leyi hanyaka ka yona swilo swi cince swinene ku kaleka ka mintirho ku ya henhla swinene ene hi hina vantshwa hi faneleke hi tisa ku hambana. Xana ku tisa ku hambana loku hi ta ku tisisa ku yini i ku ho fane hi tirhisa miehleketo ya hina ku fana na parachute loko yi nga pfulelangi moya liya yona a ku na laha yi nga ta famba kona. Swi vula leswaku yi fanele yi pfulela yi kota ku ndlela yi kota ku haha. Swi vula ku na hina miehleketo ya hina yi fanele yi sungula ku pfuleka ku yi kota ku ndlela ku tirha. Loko yi nga pfulekanga ku na ku tirha swi tele ngopfu leswi hi nga swi endlaka na hambi hi nga ri na mali. Na swi tiva swa ku n'wana nga mi byela leswaku ni nga sungula yini ni ri hava mali mo ni mi nyika xikombiso xin'wana xa ku olova. Loko mo lava ku va na khampani ya ku va yi rhana social multimedia thing ni nga ya ka DJ Brian u na stage ni ya ka Mafosi u na tikhamera ni ya ka mani u ta ni teka yini u ta ni ndlela deco ni ya ka mani mi kuma ku ku na munhu la lava ku cata u lava hi nkhuta micato wa swi kota ku famba ni la tikhoti leti ya ka vanhu lava ku hambanahambana ivi u va na grand total ivi wena u veka markup ya wena wa swona swa ku u nga swi kota ku rhangela khampani u nga ri na mali mara swi ya hi swa ku mihleketo leyi hi yi tirhisisa ku yini ku nga va ku ri opportunity ka munhu un'wana la nga namuntlha nga ku yingiseleni ka nchumu wa ku ni n'wi nyike platform leyi a nga hleketaka ku okay ni nga ndla swo karhi ni nga ri na nchumu ni ri hava na cent ni nga swi kota ku rhana e media company swi tirhisa sweswo. So i nkarhi wo hina vantshwa hi sukela ku lolowa hi anamisa mihleketo hi hleketa ku tlurisa then hi ta swi kota. Xitori xa ku hlohlotela swinene katekani wa mani hi ba mandla hi vuyelela eka switsundzuxo swa n'wina ku ya emahlweni na nongonoko wa documentary eka Munghana Lonene FM makombandlela hi ya eka un'wana loyi na yena a nga tshama a swi vona ku loko o ka a nga ti endleli nchumu a ku nge fambi nchumu. Yena u suka hala tindhawini ta le ka Mashamba a Thema i jika Richard Ngomane kambe sweswi u kumeka eJoni eSandton. Xitori xa ku hi lexi. Mina ni jika Ngomane eka ya ni huma ka Mashamba a Thema ni kumeka exilungwini a Sandton laha ni tirhelaka kona. Hi mina musunguri wa khampani yi vitaniwaka Newly Business Solutions. Vo tala va ni tiva hi khampani ya Masungulo Electronics and IT Solutions kumbe Masungulo IT College. Ni kumeke ni ri ka gondzo leri ni nga ka rona ra ku tirha endzhaku ka nkarhi wo leha swinene loko ni vone ku ri swa hlupha swa mintirho na loko i zama tindlela tin'wana na kun'wanyana ku ri tikuma i kha hi tirha. Actually ni ngo vula ku ri hi hava support tanihi vanhu va laha South Africa more especially yi huma eka mfumo. Loko hi languta security level ya hina a yi khomanangi anyway ya ku ri yi kota ku protecta vanhu lava kota ku va kha va ri kona laha hambi ku ri ku cheka ti-qualifications ta vanhu lava faneleke va thoriwa a ti tlheriwi hi ndlela proper. Munhu yi kumeka i ri na diploma yo fana na yena un'wana a nghene kumbe a vetse mara swi hambana loko swi ta ka mahungu ya ku ya matirhelo na maholelo. Sweswo swi discourage vanhu mi kuma vanhu va tshameni kaya. Vanhu lava nga ku tirheni currently at the moment a va swi koti ku afforda ku va support mimiti ya vona. Hence mi kuma ku na vanhu vo tala exitrateni lava ka va nga ri a ku tirheni ku afforda ni vula ku ri miholo leyi va holaka yona yi endla ku ri va nga fikeleli ku endla swin'wana na swin'wanyana hambi ku ri ku xava swakudya kumbe ku ri ku xava swilo swo hambanahambana. Unemployment rate yi tarisa hi mhaka sweswo ni nga swi kombisa and a wu ta va ntirho wu famba kahle loko wu ri ku lomu ku xavisiwaka swilo swi xavisiwa hi ndlela ya right. Hambi kwalomu a swiphazani sweswi hi nga na swona mashopo ya ka hina lama hi tivaka wona a ma ha fambi hi ndlela yona. Vanhu va fika na ti-expiring date qualification ta hina laha tikweni ti heta ti kha ti sala ti nga ha ri nchumu because hi khompyuta na vona hi swin'wana na swin'wanyana. And loko u languta loko wa ha yimile mahungu ya mfumo
I manage, we don't afford at all. I afford ku xava swilo, I afford ku aka hi ku loko i la ku aka i kha wa tirha ka ka tikhampani leti nga kona tibank we don't qualify anything. I kumeka ku ri i qualify ku ri i ta kuma 350 ya loan leyi fanele ku yi hakela after 5 or 6 years. So swi leta ku loko aka yindlu ya 700,000 i fanele ti va yi tirha hi malembe ya 10 years. Sweswo swi vula ta ku yini i ku feyila aka ha guarantee nchumu. Kahle ni ngo vula ku hi ku komisa there is 100% chances ta ku yini loko u tswariwa hi xisiwana i nga fayirisiwana la South Africa. Mintirho yin'wana na yin'wana ya la South Africa a yi afford ku va hi hanya. Kahle ni ngo vula ku mfumo hina a wu hi afford ku ri hi hanya. Mashopo lama ni nga mu indicatele wona sweswiwani ma pfaleteriwile na ma ha tirhi because vanhu va xava a small street. Swilo leswi swi nga a small street mi la ti vutisa ku swi nghene njhani. Ma nghene security in general hi yona yi create-aku mhaka ya unemployment ku ri yi va hi ndlela leyi nga xiswona la South Africa. A hi tlheleni eka tatani Risenga le Pitori eka Stats SA. Hi lava ku tiva ku xana xivangelo lexi endlaka leswaku mintirho yi ya yi nyanya ku pfumaleka eAfrika-Dzonga ku nga va ku ri yini? Lexi xi humelelaka hi ku pfumaleka ka mintirho etikweni ra ka hina, xo sungula hi leswi hi swi vitanaka structural unemployment. Leswi vulaka swona i ku pfumaleka ka mintirho hi ndlela ya ku va ni ku na ntokoto wo karhi lowu vanhu va nga na wona. Se a hi languteni haleno swivandla swo tala swa mintirho leswi navetisiwaka hi ta va hi kha hi swi vona eka maphephahungu, nkarhi wun'wani hambi ku ri eka tindlu ta vuhaxi ti tshikaka ti tivisa va tlhela va tivisa nakambe. Leswi loko hi ku structural unemployment swi vula ku ntokoto lowu nga kona hi tlhelo ra tidyondzo leti vanhu va dyondzaka tona na mintirho leyi nga kona swa hambana. A hi languteni ngopfu eka timhaka ta xithekinoloji xi nga kona masiku yalawa. Ku ni mintirho yo tala leyi lavaka ntokoto wo karhi, kambe vanhu lava nga eswikolweni vunyingi bya vona na valava va nga eka swiyenge swo dyondzela mintirho va le ku dyondzeleni ka mintirho leyi yi nga ri ku yona leyi ikhonomi ya hina yi nga ku yi khayimeni. Se swi endla leswaku hi va na leswi hi swi vitanaka structural unemployment, ku pfumaleka ka mintirho hi ndlela ya ku hambana ka tidyondzo ni mintirho leyi ni swivandla swa mintirho leswi tumbuluxiwaka. Xin'wana xa vumbirhi i ku va ni structural unemployment leyi yi tlhela yi ya hi ndlela ya ku nhlonge ya wena yi njhani. Hikuva ni tanihi laha se ndzi nga boxa leswaku valungu a va pfumali mintirho, ina ka vula vona a va talanga haleni tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Hambi ku ri va ma-India kumbe vanhu lava taka hi tlhelo ra matiko vuxa a va talanga, kambe a va pfumali mintirho ku fana ni makhaladi ni vanhu va ntima va ku fana na mina na n'wina. Se leswi swi ya hi ku va ni tidyondzo leti hi ti fikelelaka. Valungu hambi ku ri vana va vona va kota ku hatla va fikelela swiyenge swo olova swa tidyondzo hikuva va ri lomu kusuhi ni madoroba, kasi hina va ka ntimeni ha ri kule ni madoroba. Leswi vulaka leswaku timhaka ta ku va leswi hi swi vitanaka spatial development, ku hluvuka hi ndlela ya ku va munhu u tshama kwihi, swa ha komba matshamelo ya hina ya nkarhi wa xihlawuhlawu. Hikuva kwele matikoxikaya laha vanhu va ntima va nga kona a va talanga vanhu va nhlonge yo basa kumbe tinhlonge tin'wana, ko va hina ntsena va ka ntimeni. Na ku hala madorobeni hambileswi hi ngo hi hlayile a hi se hlaya swi ringanela. Xin'wana futhi ntokoto lowu vantshwa va wu kumaka ngopfungopfu va malembe ya 15 ku fika eka 24, 15 to 24 years, a wu ringaneli ku va nga teka swivandla swa mintirho. Ndza swi tiva leswaku loko ndzi tshika ndzi vulavula hi vanhu va 15 wa malembe, loko hi 15 wa malembe ni tala ku soriwa leswaku statistician general
lava i vanhu lava va ringanelaka ku va va ha ri eswikolweni i vana. Hina haleno ka Statistics South Africa a hi veki milawu, ho ya hi ya hlaya hi pimapima. Nawu wa tiko lowuya wa Basic Conditions of Employment Act wu nga wona wu lawulaka timhaka ta mintirho, wu hi kombisa leswaku kumbe wu hi tivisa leswaku a swi le nawini ku thola n'wana loyi a nga na 14 wa malembe ku ya ehansi. Leswi vulaka swona i ku loko munhu a ri na 15 wa malembe ku ya ehenhla ku ya fika eka malembe ya 64 wa ringanela ku tirha, i nawu wa tiko. A hi tlheleleni nakambe eka vantshwa lava ya se ni nga va khumba va malembe ya 15 ku fika eka 24. Ku pfumaleka ka mintirho ka vona, unemployment rate ya vona i 62.1 wa ti-percent, 62.1%. Leti ti nga tona ti-percent ta le henhla swinene ta ku pfumaleka ka mintirho eka swiyenge swa vanhu hi ku ya hi malembe yo hambanahambana. Kasi hala tlhelo, laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi na vantshwa va malembe walawo lava va nga 10.2 wa mamiliyoni. Swi nga khathaleki ku va le kwihi va endla yini. Eka vona lava 10.2 wa mamiliyoni, 9.7 wa vona wa mamiliyoni a va le mintirhweni, a va le swikolweni, a va le ka swiyenge swo tokotela nchumu swa mintirho, vo pfuka va tshama. 9.7 leyi yi ringana na ti-percent leti nga 36.1, 36.1%. Leswi swi vula leswaku vantshwa va ni ntshikelelo swinene tanihi va ka manana. Leswi vulaka swona va khandziya ntshava va ri karhi va khwita, va ni ntshikelelo swinene. Swi tele leswi swi va tshikilelaka vantshwa, ku nga ri timhaka ta mintirho ntsena, timhaka ta ku va lava va nga vaxisati va kuma makhwiri va ha ri vantsongo, leswi hi swi vitanaka teenage pregnancy. Hi swin'wana leswi hi swi vonaka ka tinhlayo ta hina. Ni vana lava ntsanana swinene va tshikaka va va na makhwiri, hi hlangana na swona loko hi karhi hi tirha ntirho wa hina. Se vantshwa va ni ntshikelelo wukulukumba. Ku yisa emahlweni, loko hi karhi hi languta timhaka ta vantshwa, ku na leswi hi swi vitanaka labor force participation rate. I ku va vantshwa va tikuma va ri eka swivandla swa mintirho kumbe va tikuma va kha va lava mintirho. Vona va lava malembe ya la 15 ku fika eka 24. Labor force participation rate ya vona yi le hansi. Kasi hala tlhelo ku na leswi hi swi vitanaka absorption rate. I xiave xa vantshwa va malembe walawo lava tikumaka va ri emintirhweni, na xona xiave xexo xi le hansi. Vantshwa lava va landziwa hi vanhu va malembe ya 25 ku ya fika eka 34, 25 to 34 years, lava ku pfumaleka ka vona ka mintirho ku nga 40.9 wa ti-percent, 40.7%. Se swa tikomba leswaku loko vanhu va ri vantshwa kumbe va ri ka malembe ya le hansi, va tshika va va ni ntshikelelo eka timhaka ta ku pfumaleka ka mintirho. Loko ha ya emahlweni hi tlhela hi languta timhaka ta xiyenge xa dyondzo, hi ku languta ku munhu u dyondze ku fika kwihi. A hi languteni vanhu lava nga thwasela tidyondzo ta vona etiyunivhesiti, ku nga ha va tiyunivhesiti ta ntolovelo kumbe leti tin'wana hi ngo i tiyunivhesiti ta technology, universities of technology. Ku pfumaleka ka mintirho ka vona ku le hansi eka xiave lexiya xa tiko xa 32.9
ku pfumaleka ka mintirho ka vanhu lava nga tokotela tidyondzo hi va vulaka ti-graduates i 10.6 wa ti-percent. Swi le hansi swinene. Va landzeriwa hi va tidyondzo tin'wana lava va nga tshikaka va dyondze tin'hweti ta 6 lembe kumbe malembe mambirhi kambe va nga dyondzanga yunivhesiti. Van'wani va lo kuma ti-certificate. Vona va lava ku pfumaleka ka mintirho ka vona ku le ka 22.3 wa ti-percent. Hi swona swiyenge leswimbirhi swa tidyondzo swi nga hansi eka tiphesente ta tiko. Hi vile na nkateko wa ku burisana na vaakatiko va ku hambanahambana va ka Bhungeni laha a hi la ku twa matitwele ya vona mayelana na ku pfumaleka ka mintirho eAfrika-Dzonga. Tsundzuka leswaku mavonele ya vaakatiko lawa a hi ya Munghana Lonene FM, a hi ya mina tanihi muhumelerisi na muhaxi wa documentary, kambe i ya vona vinyi. A hi tweni. Ya vito ra mina hi mina Langutani Chauke kusuka kwala ka Njhakanjhaka. Ya ku hlamula xivutiso xa n'wina hi timhaka ta leswaku unemployment rate yi le henhla la tikwenikulu ra Afrika-Dzonga. Leswiwa swi vangiwa hikokwalaho ka ku va vanhu loko va heti xikolo va langutele ku va va thoriwa instead ya ku va va dyondzela ku va vona vathori. So lexi a ni ta encourage ka vaakatiko va laha Afrika-Dzonga mo especially youth a ku ri timhaka ta ku loko hi nghenile xikolo hi kume qualification a hi ringeteni ku ti sungulela swibindzwabindzwani. Mfumo wu kona ku va wu kota ku va wu nghenelela minkarhi yo tala ku va wu pfuneta hi mhaka yo fana na leyo. Hi mina Bongani Rikhotso kusuka eka Bhungeni eka xitachi. Nchumu lowu ni wu vonaka lowu nga xinkinga eka tiko ra hina xivangelo lexikulu xa ku kala ka mintirho i mhaka ya ku xo sungula eka hinkwaswo hi na vurhangeri eka mfumo lowu hi nga na wona, mara xiphiqo lexi nga kona vanhu lava tshamaka kumbe va vekiwa kumbe va kumeka va ri eka vurhangeri ka swiyimo swo karhi a va na vuhlanganeri byo ringana. Nchumu lowu nga kona wu vavisaka ngopfu i ku lava vo tala va tshamaka ka switulu sweswo va lava ku tifumisa hi swilo leswi a swi fanele swi tirhela rixaka. So swi vula ku service eka vanhu a yi nga hayi. Lexi a nga ta va a tshama ka xitulu lexi a tshamela xona i ku vona ku i va na ndlela ya ku tifumisa yena ku sungula maxaka ma yena. Vana va hina lava nga dyondza xikolo a tiyunivhesiti na tikholeji lava nga na vutivi byo karhi lava nga tokotela swilo swo karhi a va ha swi koti ku nghena ka tindhawu laha va fanele va tirha va tisa vubindzurisi eka tiko. Lexi xi endla leswaku swi ya ehansi mintirho a yi nga vi kona hi ku eku heteleleni munhu yaloye i ta lava maxaka na vanghana va yena lava nga riki na vutivi bya ntirho wolowo a va nghenisa. Leswi vulaku vuhumelerisi bya khampani yaleyo kumbe xiphemu xo karhi xa mfumo a swa ha swi koti ku ya mahlweni. Mintirho kumbe ti-service leti vanhu a va fanele va tikuma ka ti-community a ta ha vi kona. So swi nga lexi hi vonaku xi ri mhaka yo antswa i ku loko vanhu a honcinca eka mihleketo ya hina mavonelo na matwisiselo ma swilo lama nga homboloka, South Africa a ri ta va ri ndhawu yo antswa swinene. A hi ta va na tiko leri a ri ta va na vubindzurisi, mintirho a yi ta va kona, tifeme ti tumbuluka ku va na swa ku tala swa ku hambanahambana leswi a swi ta vuyerisa tiko hi ku angarhela. Inkomo. Mina vito ni Xikwangwandza Chauke kusuka ka Bhungeni ka mugangeni wa ka Njhakanjhaka. Mintirho yi le ku kaleni swinene. Lexi endlaka ku ri mintirho yi kala i ku va van'wanyana va lava ku ta kheta mintirho. So wu fana na mina ntirho wun'wana na wun'wanyana na swi kota ku ni nga wu tirha. Ni vula hambi ku ri vhiki leri nga hela a ni fanele ni nghene ka wun'wanyana ntirho wa ku risa tihomu. Ni loyi ni endlisiwa interview swi kuma ku ri a va lava ku ri ni bakhwela swi kuma a ni ri koti. Se hi nga kheti mintirho. Vito ni Hlayiseka Dliwayo ku tshama ni le Kempton Park mara eka nkarhi lowu ni kumeka ni ri ka Bhungeni laha ni nga kulela kona. Ku pfumaleka ka mintirho ni twisa nga ku swi vanga ngona hi ku tanihi mfumo a hi za hi fika ka xiyimo lexiya xo hi kota ku na loko no nyika xikombiso hi humesa golidi ya hina hi tindlela yona yi helela hi ze hi kota ku yi xavisa ya ha ri laha kaya. Sweswo swi ta endlela mintirho mara hi teka hi yisa kwini ematikweni ma le handle yi vuya se yi kha yi hi durhela. So loko nga mfumo wa hina wu nga tshama hansi wu swi langutisa kahle timhaka leti ta swicelwa letiwani hi ku tiko ra hina ri fume ngopfu hi timhaka ta swicelwa. Nga ku ri nga swi langutisa kahle ku endliwa pholisi leyi nga ta endla ku hi kota ku hi dya profit leyi va kha va cela swilo leswi va swi fambisa. Mara eka nkarhi lowuwani swo tekiwa swi famba hi leswi endlaku na mintirho yi va yi ri handle yi nga ri kona laha kaya. Inkomu. Muyingiseri hi Xitsonga ve ri leswi nga heriki xa hlola. Se loko documentary leyi yo ka yi nga heli yi ta va yi ku hlolela. Se hi yo mhaka documentary leyi mi yingiserile eka madyambu ya siku ra namuntlha yi fikisa sweswo emakumu.
ni kombela ku teka nkarhi luwa ni khensa wena tanihi muyingiseri loko u ti nyike nkarhi wa ku va u yingisela documentary leyi ku kondza i ya fika emakumu nakambe ke wena muyingiseri ni khensa muhumelerisi nkulu wa documentary leyiwani loyi ku nga yena Puledi Ruth Maphophe loko va humelerise documentary leyiwani i muhumelerisi nkulu wa documentary nakambe ni tlhela ni khensa vaendzi va hina hinkwavo lava va nga hoxa xandla eka ku va documentary leyiwani yi humelela lava katsaka Tatana Risenga Maluleka kusuka eka va ka Stats SA va hi vona van'wanyana lava va nga hoxa xandla eka documentary leyiwani nakambe ni khensa manana Grace Chabalala hi vona na vona va nga hoxa xandla eka documentary leyiwani nakambe ni khensa Richard Jika wa ka Ngomani na yena u hoxile xandla eka ku va documentary leyiwani yi humelela nakambe ni khensa mali ku nga ri katekani wa mhani kusuka le etindhawini ta le Pitori loko na vona va ve na xiave eka documentary leyiwani ku va yi humelela nakambe ni khensa vaakatiko hinkwavo lava nga va na xiave eka ku va documentary leyi yi humelela loko a ri mina Jara Mhlengo Mafosi Try by Force ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla yin'wana documentary yi ta va kona ku hela ka n'hweti leyi hi sungulaka ya June hi ta va ri na documentary ya matimba swinene se tshama u ri endleve eka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela hi kombela mi subscriber eka channel ya Munghana Lonene leswaku yi kula ya mahlweni nakona hi laha hi nga ta mi tisela swilo swa ku hambanahambana eka yona ni ri eka n'wina ni ri Jara Mhlengo Mafosi Try by Force ni ri Gime